Jawjawai tu sa kajam-daman na makai cina na sudebat. Sakatu soa kajam-daman aureja supuin akai no atsamas imazai toa sinupuan. Imazai toa tu sapuru katu ita kayan imazai toa ita karam pacucura puru katu 5karam。民数记21章1节到35节。阿抓以巴萨阿拉德阿皇帝诺斯甘南阿曹操，卡斯兰达都曼真正在马卡阿达林阿以色列曹操，sa join ni maju a ki uci sa jamui a joa ki mapida manu ki utsus toa semas a Israel曹操nusu santa paruten dan nomen naisua markania ala ki nia sipaka lavutan ya maju katoa marka inalan nia maju apa gau-gau dan nusun sa nia uripi ayah saka demawi ya semas ya maju pai sa san taparuti ya sekanan a曹操pai sa uripi ya nga noa Israel a曹操a joa sekanan a pakaian toa marka inalan nia maju manasika papu ngadanan a paka i Roma a joa kajunangan pai sekaumal a Israel曹操a kemasi toa gadu i war sa waika a kisusu toa a sisa akaba a jaran a uri remagau toa kajunangan nuase itung manu ka i jaran anan jamaju paletsur a ta'lalan toa joa jaran sa ngarang jengje a penual toa semas kati mosi amaya tutsu sikuda no katsuin amen a kemasi iti putu sanu pasa mazai amen itoa nekano nia kanen nekano zalum ania tekeren a cerera i semet-semer masupir angamen taicua sakuya a kakanen ayah manu pasa te majui nuat semas azwa marka kace dukuan tua sipat saya atuvi pai masaya turubu rawat setua Israel a曹操a kinas no atuvi pai mangce zanga a ta'lalan a sema te mosia ibu pasariwamen rawat sa penual toa semas katisun saka ka inurian namen toa semas ula paki sasajai dan nomen naisua marka atuvi ayah pai kita variti mosi toa ta'lalan a ki aung toa semas au pada zekaten anga ti mosi noa semas to masensen toa atuvi a liung a sini pakeraya pi babau toa roza kasyu toa sika makayan a walut noa marka kinas noa atuvi no temangu a pasa joa pai marabanga ti mosi toa atuvi a liung sa pakarayan toa roz a kasyu au a kinas no atuvi a ti manga no temangu a pasa joa balut aichu itoa dusapuru katu yita kayan a tapuru akaran pacu cirapuru katu 5 karan binicikan toa ngadan no marka kajunangan a sinaribatan no Israel曹操ka wai ketia maju a semakanan apa te jemalung i te katsedas toa kajunangan i kanan
爱秋开暖什么？Satu cua sinana purua kai pai mang tuzanga ta'lalan sematai mosi ibu pasariwa mena rabaca penual tua semas katisun saka ka inuria namen tua semas ula paki sasajai tanuamen ai chua marka atubi aya pai kita wari ti mosi tua ta'lalan ki aung tua semas satu cu sin putarban将日常连结于永恒，将日常连结于永恒。我们从民数记看见，信仰犹如一趟旅程，不一定会越来越顺利，不过在其中的圣徒会越来越成熟。民数记21章前后有个很大的转变。过去以色列人遇到困难与挑战，就埋怨、攻击上帝和摩西。这一次他们犯错受罚之后，竟主动找摩西向上主认罪，并信靠他所赐的悔改之道，那真是一大进步。身为基督徒的我们，在生活中或许偶尔仍会口出怨言，但民数记提醒我们，从永恒的角度来看，每一次悔改，每一次仰望基督，都能使我们的生命连结于永恒的主。Sinaya tu suaka zaman-zaman apollo tangan latinana kejajaran tuamana ta kama ayatua timadu ada kama semat mana apollo tangan mana patema miring ada kama semat sakala tinana apollo tangan nama katinana kejajaran tuata kama semat satu cu asini pakin menem tanujem在生活中，我若得罪主、得罪人，该怎么办？现在都说个zaman-zaman arutaki galuy na kinumnam sakala tinanagamalo kinumnam ayakana pasamarao ka inuri， 公义又怜悯人的天父上帝，求你除去我内心与口中不洁净的言语，以免我得罪人也得罪你。求圣灵引导我，使我说出合宜的话，并且知过能改，奉主耶稣的名求，阿门。Mali-mali tu soa kajaman-jaman nama kajana misa selang asumupu tua mana sini pada jeka tu soa kajaman-jaman la capina ene sacapa susuin la cinana poro tanga na pasusu tua mana sini pada jeka tenua cakama semat la cinana takamalang takipapori ngau tua cakini caevan tua cakama semat ayakan apa pisur atisu na tiakan saka mali-mali para makanuinkan na malunga ako sinupuan lamno na pazakatanga saka mali-mali latina na suliba tusuata kini adawan taja pingan